Yesu nashimwe cyane ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice 21 ku murongo w'8. Ibyahishuriwe Yohana igice 21 ku murongo w'8. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo rokora ubugingo bwawe. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana kugira ngo tubandanye. Data uwera Mana nyene icyubahiro, ndagushimiye kubwira ijambo ushaka ngo nshikirize ubwoko bwawe. Mana ndakwinginze uherekeze ino jambo kugira ngo umuntu wari we wese ari buryumvirize rimufashe. Urakoze Data twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Rino jambo ndabazaniye urufatiro rw'iri jambo aruvuga ngo rokora ubugingo bwawe. Mwene data, rokora ubugingo bwawe. Musore, mupapa, mumama, rokora ubugingo bwawe. By'ukuri ubugingo bwawe burahenze, nuburokore ukiri mu isi. Yamara niwamara kuva mu isi ntago uzaba ukirokora ubugingo bwawe. Buri muntu wese icyo Imana imushakaho nuko yarokora ubugingo bwe akiri mu isi. Bene data, mwibuke ko nimwamara kuva ahangaha mu isi nta kwihana kuriho. Nyuma y'urupfu nta kwihana. Mukwiye gutunganya mukiri bazima, ubu mu gihumeka umwuka w'abazima. Dusome ijambo ry'Imana. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Amena. Aya n'amagambo Imana yampaye ngo ndabashikirize. Bene data, icyo umuntu akwiye gukora nuko agatunganya akiri muzima. Murazi ko umuntu akora ibyaha ntago ashobora kubona ubwami bw'Imana. Umujura, umushakanye, umurozi, umwicanyi, abo bose nta Mana bazabona. Yamara kurokora ubugingo bwawe uburokora ukiri muzima. Yesu nashimwe cyane. Umwami Yesu aje guhemba no guhana. Mwene data, niyihe nzira watoranije? Hari inzira yagutse n'inzira ifunganye. Mwizo nzira kari zibiri, niyihe nzira wahisemwo? Mwene data, inzira yagutse iherezo ryayo ni mwirimbukiro, ariko inzira ifunganye ni Yesu Kristo. Iherezo ry'iyo nzira ifunganye ni mu ijuru. Kandi mwibuke ko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta uzaja kwa Data atamujanye. Bishatse kuvuga ko Yesu Kristo niwe nzira buri muntu wese akwiye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, akareka ibyaha bye, akareka ubujura, akareka ubusambanyi, akareka ububeshi, kwirirwa mu bapfumu akabireka, kubera ko ibyo ngibyo nibyo biriko birica abantu bitwa karaba Kristo. Birirwa mu bapfumu, bambara ubusa bene data. Yamara ibyo byose murakora, reka ndakwibutse ko Imana izabikubaza. Urashobora kuba uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, ariko inyambaro yawe ikaba itanezereza Imana. Reka ndakubwire ngo nimwambare mwikwize, mureke kugira iki? Kugwiza ubusambanyi mw'iyi si. Yesu nashimwe cyane. Abantu ntago barimwo barihana. Abantu barimwo baranga kwihana. Barimwo baricarana ibyaha, kandi ntibamenye ko ibyo byaha byabo bizabatwikisha. Bene data, icyaha n'umwanzi wawe, kandi reka ndakubwire ngo icyaha n'umwanzi w'Imana. Mu gihe ufite icyaha muri wowe, Imana ntago yakwemera. Ntushobora kuja mu ijuru ufite ibyaha. Muriko murakora imirimo y'Imana mufite ibyaha, murangana mukanga bene wanyu, bene so. Yesu natugiye neza. Twese dukwiye kwitegura Kristo kubera ko araje. Reka ndakubwire ngo Yesu Kristo ntatinze, yariteguye
Yesu ariteguye, n'abamarayika bazamuherekeza bari tayari, n'uzavuza inzamba ari tayari. Yesu Kristo yaramuteguye. Mwene data, umwami Yesu ageze ku rugi. Urashobora kwibaza ngo ntazaza vuba, ariko reka nakubwira ngo umwami Yesu aje gutwara umugeni. Mwene data, waba uri umugeni wa Kristo cyangwa nturi umugeni wa Kristo? Reka ndakubwire, niba utaraba umugeni wa Kristo, wari ukwiye kuba umugeni wa Kristo ukitunganya, kubera ko Yesu Kristo niyamara kuza agasanga utiteguye, ntabwo uzajana nawe. Yamara abazaba mwanze bazamaramara. Kandi reka ndababwiza ukuri, umwami Yesu aje gutwara umugeni we. Ntago azaterura ishengero ryose, azatwara umugeni. Araje gutwara umugeni. Mwene data, woba witeguye? Niba utaritegura, niwitegure. Benshi bamazwe n'ubusinzi, abantu basesa intanga hasi, abantu birukira mu mafamilia planning, inyigisho ziyobya zabaye nyinshi. Bene data, nimwihane, umwami Yesu arimwe arabashaka kwihana. Yamara mureke kurangara, mureke gusinzira. Umugeni ahari hose akwiye kwitegura. Umugeni ahari hose akwiye kumenya ko umwami Yesu aje, umukwe araje kukujana. Mwene data, niwitegure. Haleluya. Niwitegure. Reba ku mutwe wawe ushitse hasi ku nzara, umeze gute? Uri umugeni. Imana ntago ireba mu mutima gusa, ireba no ku mubiri. Uwo mubiri wawe ni inzu y'Umwuka Wera. Mwene data, abarimwe barakwigisha inyigisho ziyobya, bakubwira ngo Imana ntireba no ku mubiri, barimwe barakubohera hano hasi. Kandi ibyo bintu wishira ko by'ibisuko by'ibiki, ibyo bizakubuza ijuru, kuko barimwe baragutamika inyigisho zikuyobya. Yamara wari ukwiye kumugeni nyakuri. Nimwitunganye rwose, nimwitunganye bene data, muhere mu mutima, mugeze no hanze, muri cete gisomwa n'abantu bose. Umukristo ni umunyu w'isi. Mwene data, ariko iyo umunyu ushizemwo uburyohe, bawuta iyo bakawuhonyanga ukamererwa nabi. Bene data, ubwo we ni wabura umunyu washizemwo uburyohe, ubwo ntiwoba uri icete cyatabaguritse. Ubwo we ni wabura icete cyatabaguritse. Buri muntu akwiye kwikontorora, akwiye kwireba, kuko kino gihe tugezemo n'igihe cyanyuma. Buri muntu akwiye kwisuzuma, mbese uri mu nzira ifunganye cyangwa uri mu nzira zose? Uri mu nzira zose. Niba uri mu nzira zose uragowe, ukwiye guhitamo Imana imwe ukorera. Korera Imana imwe yonyene, kubera ko abantu bari mu nzira ifunganye bazahembwa, n'abari mu nzira yagutse bazahemberwa icyo bakoreye. Kandi murabizi ko umuntu ari mu nzira yagutse azahembwa umuriro, azahembwa kubabazwa. Abo bose bazatererwa, abo bose banze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo, bazatererwa mu kiyaga caka umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Sinzi byurimwo, sinzi umwanzo wafashe uwariwo, sinzi inzira uri muranyuramwo. Nge ntabyo nzi. Wewe ni wowe wiyizi n'umutima wawe. Ni wasanga utari muragendera mu nzira y'ukuri, wari ukwiye kuva mu iyo nzira ikuyobya ukaja mu nzira y'ukuri, ariyo Kristo Yesu. Yesu natugire neza. Ntago mushaka gukizwa neza, ntago mushaka kwitunganya. Yamara uri n'ugutwa rumva, ubutari n'ugutwi nawe nta kundi. Ariko reka ndabwire ngo, niba mudashaka kwihana mukiri bazima, nimwava mu uyu mubiri, ntago muzakwihana ngo bishoboke. Ushaka kwezwa niyezwe akiri muzima. Ezwa ukiri muzima. Mukobwa uri muranyumviriza, niwezwe ukiri muzima. Nawe musore, nawe nuko. Nawe mumama, nawe nuko. Nawe mupapa, nawe nuko. Mureke kujarajara. Kino gihe tugezemwo n'iciherezo. Iyi nimburi kuje uri kuranyumviriza. Yamara nimwihane,
mwitandukanye n'iby'isi, mureke gukunda isi. Yamara abakunda isi ntabwo bashobora gukunda Imana, ntibishoboka. Kandi reka ndabibutse ko ntago mwigenga, ntago mwiyobora. Mumaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu, mukwiye kumenya ko umwuka we ari wabayobora, ari wabategeka. Mureke kuzamwitegeka, mureke gukora ibyo kameremere kanyu kifuza. Kameremere k'umubiri kifuza ibintu bibi, kifuza ubushakanyi, kifuza uburozi, kifuza amapudre, kifuza iby'isi gusa. Nibyo kameremere k'umubiri kifuza, ariko umwuka wera ntago yifuza ibyo ngibyo bya kameremere k'umubiri. Mwebwe nimutandukane n'iby'isi. Niba mudashaka gutandukana n'iby'isi muragowe, muzasigara. Abazasigara bose afite ikibazo. Abantu bose bazi ko bazasigara bafite ikibazo. Iyi mburi irakuzaho buri munsi. Urashobora kuba atibwo bwa mbere wumvishije ino mburu ko yarayumvishije n'ahandi, ariko reka ndakubwire, niwe uri mwirashaka, niwe uri mwiraburira. Ushatse wakurugutura ayo matwi yawe ukumva, kuko reka ndakubwire, abapfa bapfira mu byaha bafite ibibazo. Wewe rero ugifite amahirwe, ukiri muzima, wari ukwiye guhinduka rwose. Hinduka. Wa musinzi we, ubwo businzi bwawe ni ubute? Wa musambanyi we, ubwo busambanyi bwawe ni ubute? Wa mwicanyi we, reka kwicana, nwihane rwose. Mwebwe mwirirwa mu bapfumu, wa mupfumu we, wa murozi we, nimwihane. Umwami Yesu araje. Yesu yarapfiriye. Nubwo we uri umurozi, niwibuke ko Yesu yaragupfiriye. Amaraso Yesu yasheshe amaraso yo kurokora bose. Nimwihane rero, Yesu Kristo aboze. Urashobora kuba uri umupfumu, reka ndakubwire ngo Yesu Kristo ari tayari kukwakira niwareka ubwo bupfumu bwawe. Urashobora kuba uri umurozi, Yesu Kristo ari tayari kukwakira ugize iki, uretse ubwo burozi bwawe. Ariko mu gihe wanga kwihana, mwene data, abarozi n'imbwa zose ntago bazigira babona ubwami bw'Imana. Bene data, muriko muranyumviriza, nimwihane. Umwami Yesu araje. Haleluya. Ubu bwari ubutumwa bwanyu, ntubwirengagize. Ni wewe buriko buraroba, ni wowe buriko burashaka, wazimiye. Wewe wazimiye uko uri mu rushengero imyaka ingahe yose uko gigenda mu byaha utarakizwa. Ni wewe buno butumwa buriko burashaka. Mwambara ubusa, mwambara usengera mukaja hanze, mukwa mukerekana, mwambara ubuce bw'amajipo, ibyo byose n'ukubireka. Mwambara ibyerekana gatuza, ibyo byose n'ukubita, kuko umuntu wese akunda isi ntashobora kubona Imana. Mwebwe mwambara ibintu byo ku matwi n'ibintu mwisiga, ibyo byose n'ukubireka. Abambara ibintu mu nda, ibinyangari mu nda, ibyo byose n'ukubita, byose n'iby'isi. Nimumenye ko mwakiriye Kristo Yesu, mwemera ibyo ashaka, mureke gufata iby'isi ngo mubyishire ko. Bene data, nimwihane. Umwami Yesu arashaka ko buri muntu wese yahinduka. Dore ka dusenge. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'aya magambo mwami, akwinyuze aherekeze. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.